narabaye surprised cyane kuko beaucoup de personnes ont aimé. Barabikunze. Moi personnellement, j'ai aimé, c'était simple et c'est ce que je voulais donner. Kandi byagenze neza avec le producteur, on a pu travailler ensemble. Et aussi, un peu de mots, nuko je continue à travailler. Umuziki, it's my life, niko nobivuga. Ni ikintu naronse uko nyene, je passe na struggle nza ngo ndakironke, navyisanze mu nyene, donc je continue à chanter, à travailler, gushika yose agarutse cyangwa mfuye. Hama support y'abantu irakenewe always mu bintu byose, haba hari abantu benshi bakizi usanga bibaza yuko if tu es dans la musique c'est plus dans l'église, tu vas rester dans l'église, ariko sache que tous les talents que nous avons they requiring money kugira ngo zishike kure n'ama ministère cyangwa ama église arakeneye amafaranga, you know what I'm saying? My name is Patrick. I'm the numuririmbyi w'imbazamanza gospel music. Akora mu kitu. Kazino Daniel Niyonshuti. Daniel Niyonshuti ni umwe mu bagize amahirwe yo gutsindira ihiganwa ryitwa Redemption. Bari abantu benshi cyane muri bisi yararimwe cyane. So umunsi utangura kumenya ihiganwa ko riza kuba warurihe bari mu biki muri rusange Daniel? Ndibuka nari muhira hari ku mugoroba ndabona post ya Kezanet arafollowinga kuri Facebook, Instagram, na platform yose actually. Hama ndabona haciye iminota mikeya bayipostinze, mbona ndi intéressé, ndavuga ok, ndabona numero yo kukontakta ko ninki. Là je me suis dit ok, sinari fan ya competition kandi agati why not to the first one, let me try, let me chill. Chandandika bari badusabye kunika petit vidéo quoi, n'izina niki. Là ça a été bien. Hama chandarungika cyamvuga ati ok, sinabihagaze ko cyaje ati niba en contact, it's ok, it's gonna be fine. Et je me suis trouvé, ils m'ont contacté, ambaye ati ok, uzoze umunsi none comme ça babagiriye casting. So uwo munsi urageze uvuye home washitse aho tubitegereza kubera usanze igikose cy'abantu benshi cyane barenga amajana 2 bwabwizigirwa ryasengesho ndi butoborere aho buri gutemera usanga muri ako kazi gishika. So actually sinari na high kibanza kinini cyane. En plus nabaye surprise nshitse nkabona hari abantu benshi, nshabo like est-ce que moi je vais passer carrément. Ndabona abantu benshi, harimo abantu benshi nari isanzwe nzi baririmba neza cyane, amajwi meza, technique tesa. Ok, là moi je vais pas passer. Bwa instant ndavuga ati ok, nina togwa cyangwa sintogwe, aho zizoba experience nziza. Ça a été bien. Naje ndo muntu sinapanitse, I was like that's a good time to fix. Audio muragize record na shooting video irabaye muri ako kanya mukuna ba Joel. Then mu nyuma urabona post ya song ya community cyane kuri church cyane mu banyi nyene nyene views mu gute ko commentaires zazize. Narabaye surprised cyane kuko beaucoup de personnes ont aimé. Barabikunze. Moi personnellement, j'ai aimé, c'était simple et c'est ce que je voulais donner. Kandi byagenze neza avec le producteur, on a pu travailler ensemble. Maze gusohoka narabonye abantu benshi banyishimiye, qui étaient trop fiers de moi et qui m'ont encouragé. À mes commentaires, c'était plus va de l'avant, c'est trop bien, Hari, beaucoup de commentaires positifs et ça m'a encouragé. Ari no muntu yagize agapost kuri wowe baragapigiye kuri Akeza kandi bagafasha gutera igisanzwe. Sure, musi ndayibona
je crois n'umuntu yandungikiye screenshot mama niyo yayindungikiye bayimurukiye muri groupe ya famille cyambaza ngo ni ibiki ndaraba umuntu yagize yapostinze yafashe amafoto yiwanje yakoreka ndavuga umuntu nawe nzi avuga ngo umuntu w'Igitega aragira ndavuga okay mama ndamubwira ni kana nambwiye ati ni ya competition hama rero wowe yagiye kubona muri groupe bariko aba tante bariko barabidebata ko cyane baza ko abantu bo muhera badakunda kwemera sana n'abantu bapinga nyine mama ariko arambye ati cyane ibintu byabaye serious ko bariko barabivuga none insigurira ega sisi ndabishura ndambye ati mama ni competition nanze opportunité yo gusohora indirimbo rero ntayisohoye uyu nawe sindamuze gusa mbona iki journaliste yariko aragerageza kuma support et j'ai trop aimé ndamushimiye ahari vraiment sindamuzi na bige kimwe tuzobonana ariko ça a été bien, ça m'a encouragé aussi, ça m'a montré que ce que je fais du Muchumba, ça peut aider les autres. Et je me suis dit, ok, je vais prier pour ça et travailler encore plus dur. On va aller bon chance. So, uteganya iki nyuma ya competition uvuga ati natangiye igikorwa ko ndifuza gusohora indirimbo mbandanye cyangwa ibintu bito muri rusange kuri imigambi yawe hafi? Actually, mu muziki wanje, j'aimerais gushika kure, j'aimerais ko travailler nkora amen byo nkora nyine ndije nyene biboneka bigafasha imitima beaucoup plus bigafasha imitima bigashika kure et sinza kwabwira ngo urumva ngo je promets ça et ça et ça mugabo moi I'm sure of nuko shishikara kuba imbere y'Imana kuba closer n'Imana cyane kugira ngo ushoboye kuba kisonzesha twi bon sinsonzesha kubera muziki non déjà ni ibintu by'umuziki les chansons nandika canke ibyo ndirimba ni ibintu biza comme ça c'est Imana ibintu ko nyene ariko si ibintu mvuga ngo disonzesha ariko c'est plus kuba closer n'Imana nkamenya icyo Imana igomba ku bugingo bwanje so that's when Holy Spirit amfasha kwandika canke kuririmba ifasha imitima y'abantu et aussi un peu de mots nuko je continue à travailler umuziki it's my life niko nabivuga ikintu naronse uko nyene je passe na struggle nza ngo ndakironke nabyisanze mu kunyene donc je continue à chanter à travailler ushika yose agarutse cyangwa mfuye hama support y'abantu irakenewe always mu bintu byose hari abantu benshi bakizi usanga bibaza yuko if tu dans la musique c'est plus dans l'église tu vas rester dans l'église ariko sache que tous les talents que nous avons they are requiring money kugira ngo zishike kure n'ama ministère cyangwa ama église arakeneye amafaranga you know what I'm saying also talent y'umuntu ni ministère yiwe also kugira ngo ishike kure c'est de l'argent donc support y'abantu irakenewe kugira ngo ubutumwa bwiza nabwo bushike kure so ikiganiro ni open mic ni kakaje mugira abakunzi babiri rusange n'abakunzi ba gospel mbazamana pana abakunzi ba gospel n'abagani bose ko dufise target yo kwigiza ubutumwa kwisi sure nta kintu okay yes arabakunda mwese arabakunda cyane kuko muzibaza wowe ukijijwe nawe utaramenya Yesu ufite ibibazo nawe ubona umenga ubuzima ni fresh ariko let me tell you yes aragukunda kandi ari fier de toi sache que nimukiriho gihema il a un plan pour ta vie kandi arakunezerewe cyane hari aho umuntu aba muri struggle y'ubuzima akaba ahantu menga Imana yaramwibagiye menga ari too far Imana itoshaka kumutora ariko nta kure habaho Imana itoshika kandi tokora umuntu cyangwa umushikaneho sache que keep the faith in God mwizere nk'umwami w'umukiza mu bugingo bwawe ama you know le temps viendra igihe ciwe kigeze isaha yiwe igeze il va changer toute ta vie en claquement de doigts donc keep the faith stay positive keep on waiting on God kandi ibisigaye ndabipfuze mwese iherezo ryiza amen amen je ndaryakiriye ku kantu kuko nama ndakavuga uzonse ibiherezo byiza bimeze neza cyane so ndagushimiye cyane asante sana thank you